بله تماشاوان هیجا دچن قامشلو فیصل یوسف اندامی امین داریا گشتی یا انا کسی بریا تلفون بمره دنباش بریا سکایپ بمره دنباش مامۆستا جالاکیین وەکو ئەنە کەسێ لە ڕۆژئاوای کوردستانی ji بۆ شەرمەزارکردنا یان jê piştgiriya xwepêşandanên ku li Rojhilatê Kurdistanê çê dibin çawa birêve diçin? Ez dixwazim bibêjim bûyerên Gulmehabadê çê bûn Mamosta Fêsal şehîda Xisrawî, Birênaz Xisrawî û bûyerek di her malek Kurdî de derketin xwepêşindan bi aliyê encûmenê de daxwazin xelkê biryara xelkê giştî bû بۆ piştgirtina miletê Kurdistana Îranê. Miletê Kurd li Sûrî her wextê pê ve mijûle bi qediya miletê me li her anî belkî îro ev bûyer wek me got cihgirtiye û xelk derdikevin jin, xort, encûmenan niştimanî Kurdî rêxistinên civaka sivîl tev îro derdikevin û didine nîşandan. Amûro hêvî bûn ku ti pirsgirêk newin çêkirin ji va tiştê xwepêşindan û prosteyên êgo dibin li ber vê hedesê evê cihê şermezarkirinê ye. Malayên Îranê û kirneperistin wa êgo bi hesin û bi risas miletê me hekim dikin. Firseke ku hemdengê xwe bigênin bu xwetiya Kurdî bê çareser. Mixabin ez bê dibêjim asayişên êgo rêveberiya Gulbir diyarkirî rê girtin li aliyê taxa Herbî jî û li pêşiya rêxistinashirê bû tabîr bikin. Mewlo hêvî dikir ku îro miletê me timam yek bê, navnîşanek bê ku lêvegera ku berê rêkirtina dihokê em tev derkevin piştgirtina miletê xwe li Kurdistana Îranê. Îro jî wextê rê tê girtin li cem me cihên razîbûnê ye, li cem me em dibêjin careke dî rê pêşiya miletê me tê girtin di wextekî de ku miletê me li her şara aliya divê berdûre bê. Em carekî dî dengê xwe digihîne her welat parêzekî em xwediyekî tiya miletê xwe ne ev rê girtin fêda qetiya me xizmeta qetiya we pê nan. Lê berdewam miletê me qetiya xwe re ye her weha wê berdewam bê bi meşairê xwe, bi dengê xwe, bi daxiyaniyê xwe, bi karê xwe. Em ê şermezarkin ew tiştê ku bûyî heqê Birênaz Xisrawî ne bi heqê wê pere ye, bi heqê her şinekê kirameta miletê me ya ku hedirkiriye pê sala منطقه Rojhilata rabîn di divê miletê me jî wek Tirk û Ereb û Firs bê. Mamosta wek win dizanin li Rojavayê Kurdistanê çû calakî em bêjin qedexena werin li darxistin ta rixset ji wê rêveberiya ku xwe ragihandî li Rojavayê Kurdistanê newêstandin berî hûn derkevin xwepêşandanan yan çi calakî ji bo piştgiriya xwepêşanderên Rojhilatê Kurdistanê we dizanî bû ku winê rastî van tişta werin û niha jî win dizanin gelo winê berdewam bin di van calakiyên xwe de. ئێمە یان یاریکردنا دهۆکێ وەختێ بوو بە خۆستنا جەنابێ سەرۆک مەسعود ما عرێژێرە کرد حتا ئەو رێبەبریا بوو ئەم نە شریک مەخوەستان ببنە شریک و ناڤەرۆکاوێ تمام نەرینێ خۆیان بوو مەرجعی سەر ئاوا بوو ئەو نەرینا کوردی بۆ چارەسەرکردنا مەسەلا کوردی وەک یەکێتیا قەدیە سەر ئەساسێک جوغرافی و سیاسی ئەو رێبەبریا بوو مەخوەست بریاراوەیە ملەتێ مە تمامی بێ وەختێک بۆ ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی و تەبدەم یک به ایرو آرید به توایی سرانسری ملت مدویک مخابن نشو سری او جی نمانه اشتری کنان اجتماعی کردی او اجوائی و مرفست گوره کفتن تیداری سریش آلیه دی لبینه ایرو جی ام دبیشن او ریبه بریم نشریکن حتی ام کاربن او تشتی گوته خستنش ما موکن جوان پی بکن اگر ایتی گرتن او ری گرتن امی بردوام انتخاباتا خود کاری کوئی سیاسی دا امی نه لجید هر وقتی أي صراع تناحري شيء بيك وبيت تناكل في شام لتيما لأمي هفتي شيء رخن بكن هفتي شيء ميدا فاز بكن إنه قطيام لتيما الهندرويش هرمن كردي الهندرويش سوريا ده بشتي شورشا سوري بيش كبير خباتا كردي الهندرويش سوريا ده بشترنا قطيام لتيم كرد السرانسري كردستاني بشترنا يبكي أمنابي نري كرتن إيرو مجارات فخيسة يا غيري غينا قاسي وخباتا سياسي في بردوام بي ريم بيشاية ببي نرخصة ببي هر وخا
قد غب كاري سياسي بنسا انزيمير شمولي دبده صالا ايروجي بنسا شورشا سوري دبيري بكري بيش خباطام لديمرا نما جرى ترخيص نينا اجداخات خباطام لتكيرا تيجا كيركا ترخيص ببيري بيش هاي قرطن بله مامۆستا بله مامۆستا تو دەبێژێ ئەم ناهێلن فتنە چێ ببێ یانژێ کارێکی ڤی ڕەنگی چێ ببێ لێ خۆپێشانزان بە خورتی تێن بەلاکردن دەبێ دەربارەدا وونێ چ بکەن وونێ بەردەوام بن دو خۆپێشانزاناندا ئێمە کیژا کێریکا بێ خۆبەستن خۆپێشندان ئەمێ خۆپێشندانە دەرکەبن تعبیرات دەست تاوڕبەک ساعت نیف ساعتەیەکە وەم ناخوازنجی رێ پێشیاوێ خۆپێشندانەیە بۆ داخوازی مافی ملەتی مەیە پێشگرتنا خۆپیا ملەتی مەیە رێ پێشای بێگرتن ئەمێ خۆدی بێنش پێشگرتنێرە هەگەر ڕێژی پێشای تێگرتن هەیە بۆ رێ پێشای دەگرێت ئەو نەریایە دلێ نتیجایە ملەتی خۆ فێسەڵ یوسف ئەنجامی ئەمینداریە گشتی یا ئەنە کەسێ ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریایەت بمەرە بووی برای ئاسکای پێ گەلەک سپاس